Oh, aquarium kan set up dona aquarium hi lian vok laba fit khat ania tengki tikhian gravel var khi kan handa mi ka da hi a fu vok laba voi khat kan dry start na tur ania dry start set up a anti na tur ania tikhian handa phota amonga chap dar le vela tikhian thilvar ka da hi nuwa kan chir le a lak chu lei thei to si lawa boi thla khop mai soil lang top khan lo mangila ati chi jok tur khania atira kan planting lai vel kha video in kan lo la lawa hi plant vel kan phun zo to nuwa ania tissue culture kap pakwa vel kan manga ama khon khu sent var ka da khu alo fulo ang reng khop mea dai dan na kan lo siam thasi lawa kan voi khat ti na te nia hey plant rang dwarf hair grass te cuba te rang crypto ho te po oma tilai anunga hian tonina a oma chuan tunan hmu lai khu tonina ania ti chuan ei rock hi dragon stone ania khu AR mini altaren tharet na kiai mini anti khani hei poi zung akai chau tana soil hi nung lampang hi chu acha ve deuh leka kan rock man hi zo aquatics lamin men ron thon ania tuna hian ani riat na ania ei thian kan tuam phuya kan zu spray le zo thina ni khata voi ni khatte a than lama hian chun an thang em pon ala lang lawa ama ro chu azung lampang chu anin kai thuk thlazel tura kan ngaya ti hian cling wrap hian kan khua ni khata darkar som pani light kan on thina ni soi to ang khan ama sen var kan da kha fuwak lawa an dai dan na kan siam that lo wang khan lak chua ka boi thak khop maya tikhuan kan la chua ka ama khuan sen soil aquarium soil kan da bela ta khuan carpeting plant lampang an phun bel le don ani thian soil khakan handa bel ta tuna hian akar lina ania kan phun dan te kan phun son ve le zeu thina amalama hian cuba oma nuwa khian nung chemi khi dwarf hair grass ania tilaya hian sira hian cryptocorin ti pink panther flamingo antika omboka taringan phuna nung chemi khi rannaculas inondutas ania ama soil ola hian Monte Carlo carpeting plant kan la phun le dona chung tian chuan carpeting plant hi aron thlen vele phun ngal dona ni light te hi aman tlo mang deuh hlek chi kan manga nakina chi hi rosten kan len update zel dona tuna kan light man lai ki pakhat ki zanga man borvel ning ria nakina chi hi ros lampang teng kan line update lenga amalama carpeting plant how chu kan phunta cuba how kha ki left side lama khen kan phuna bak ki king how ki dang how carpet ami thau ki nge ni Monte Carlo kan ti how khania ki AR mini po ki book thang rang to khop maya no khen Ludwigia dark orange boka tonina boka liliopsis brasiliensis microsword kan tiang chi kha boka plant hi tihian kan phun ven wala ni zoin ma kan son ve zela hei lunga hian moss kan da le lama mi hoki tuna kan hulai ki Fisiden fontanas phoenix moss an tiang khania ma son so zel tura ngai la
tilama hian flame moss da boka moi chho viau tura nga yang hian kan aquarium a hian tui kan la da lova cling wrap khan kan tuama light thini kata dar kar som pani te kan pe a chuan kan phu hu le thet thina stiang chuan hei hun kan mang me kani hian tui la le lawa kan da na chan chu a roots lawin siam lawin establish a tui da lu huna po a zunga lawin kai thata a lan mai lo nan ten ani a aquatic plants ani awang ero chuan ti hnon rang an ngai ni he ti lai tang he kang do hian he ti lai he looks he tamo ti lai ku te tiang do hian he ti lai tiang hian lo om chawa ka pe chau to mo hi nia chuan a fertilizer ve le na he lo niang ta ka ti dawa ma se ka pe na rama warm ang do mai he kha na a thin pangang ang te ro te hi lo oma a ek te po lo om thet mai ka that dei oma hi kan teng kan aquarium pakan zo kan ya heta hi chu kan dry start ve lawa teng ki chu pa ve rim to boka ma se kan escape thara seiru rock te entry food te kan hanga neon blue rainbow dwarf rainbow te raminos tetra vel te ho angel ti vel te oma hi chu anot tilang ve mai ni a plant ho po hi easy plant hardy plant de ho kha ania CO2 chu kan mang ve thawa amaro chu a DIY CO2 ang do lek chi kha ni som riat vel kan dry start nu ai tui kan handa a sanga khi denios mantlom denios engang ji pakhat cheng som ni man chiang kha kan da a aquarium hi nitrogen cycle ala zo lo wangin lowin cycle nan sang man to han da kha ti thi pal te kha ala oma filter hi hang on canister kan tiang chi kha kan manga so ki ta nu mi khi chu skimmer ania atui surface vela bol lo emo kang tiang omang chi lo filter tu tur khania ei sanga po an risel thalea ei tuna kan mong hian kan flat atang khan hei tui ta po alo tlafim ve deuh to a ei sanga ta po an nuam an ti mel hle ni an tlemo zor maya kan tum dan chuan he teng ka hian neon tetra te red cherry shrimp te kan da anga clean up crew ho te nen chung tianga ti tum chu kan nia celestial pearl danios galaxy raspberry te po kan la da tur anga ila kan flat atanga car khat na lo ni ve ta hei diatom algae te oma hair grass le ki monte carlo te po khian melt an transition a ama jong khan tui kan da lowa emerge atanga submerge cha tui kan han da nu khan hian an transition ve thina melt ve thina nakina anron in regenerate tur le tura ngai taila tikhian tuna kan din mun chu kikini tonina te po kikin la risel le me ki lai sir kila ring ve lai kini a Monte Carlo kian carpeting plant te ho te po ki he transition a tui pona an trowa tanga tui chu handa khan tiang khian an ve thina he dry start ta chuan a ken tel ve ania maro chu khian a melt lo ho te khi anon risel chawanga ron thla anon pung zel tura ngaya hei carbon dioxide and pebok he tilampang cryptocurrency ho pink poka ki pink pat ekin bor le diatom algae nia heng te po hi ni thum hua chuan re vele mai tura an be seila
hei moss ho khania ki flame moss khania flame moss kha lunga mi khi ania he tilampangin fisiden fontanas nili ninga vel han ral hnuah chuan khi diatom algae kan ti te pawh kha khi cryptocurrency pink kami te pawh kha lo re vele duap maya amaro chu khi dwarf hair grass ho te khi melta resale thalai te chu hi mami carpeting plant te pawh khi fere dewa hi tilai hnung lungma khian liliopsis brasiliensis kha oma king ho pawh khian tui handa khan ti khan lo melt ve a transition ve ni resale tha chho zel tur angayang he lama hian ki kila khian tonina oma ki kan hmuang khian a melt na sa hle a hi chu kanin chan zo lo mai theya plant danga kanin replace angayanga a mor lampang resale tha lampang ki kan hang katanga kan han phun thale china engemo kan an zel don ni aquarium dry start planted aquarium hi chu do thei te nga ya ki liliopsis brasiliensis khania hi cuba ania carpet plant khi tikhian neon tetra te pawh khi kan handa ve trana chunglama tang hian thlirila ki ludwigia dark orange ania ala dark lawa ki ranunculus inundatus ani lunga mo sopon thang ve zela a hring ki rock bulami ki cryptoparva ania ni ranunculus inundatus hulai so ni CO2 le light thi CO2 hi light on ma darkar khat vela in on turin timer kan seta light po hi timer kan seta chihiros kha aron la thleng lawa x5 ami khang tiang pahnih kha kan lamhang ria ki neon tetra kan da to boka otosin class te anom boka shrimp tlema zong nen lungami tuna kan hmulai hi phoenix moss khani malaya asen buklu imai kan hmu ar mini kha ki melt zawa pot plant in ar mini thawin an han thlak le a tiang vel chu ni melt thi om van wala ni kan plant te a hian ar mini pot plant ki bi po khi resale thawak lawa chuwang chuan hi nymphaea aromatica ti emoni chu chuan hei an replace dona hi tweezer ken dante la zei lo treng trung khop mai a lo lang ve du do hrim bok nen a tir phe ka chuan tweezer tel lo in kut khan kan phuna hei tuna chuan tweezer te kan nei to a scissor te ma kan son be zel kan livestock trend khat an tilangila tabi hi red cherry shrimp ani focusin har thin khop mai la sen thawak lo tok lawa ki ho pokhi tan flat atanga kar rukna vel ani to hi an din hun chu ni hi kan aquarium pakhat zok khania hardy plant easy plant deuh hlek ho kan da na hi kabomba te kan han da bela he video ta na kan main tank khania ki lo bet ki otosin class ho nia anunga tonina kha mel na sa kan ti kha kan han thlak boka ki ar mini po lo resale thale hluo to khop mai so tilai hnunga son rotala high rate kan da boka he kan nge ni khatuna ron lang zob chi kha flame moss te po ki thang reng khop mai ki otosin class bet va maya he ta hnung lama hian
tonina kha rotala welicha yentimi alam hi har thin khop me pot plant tin kan han replace ma khian ki rotala hra te boka ma chu kan son ve khop mai kan chi hero slide te pokha lo thleng to khi lang ready made ve ta zui maya khi ar mini te pokhi khi resell tha to khop maya carpet hi rin ai hian pung chak lawa livestock la main chon ma kan la son lawa kan da bel lo boka khian khi filter omna te kan son china ma se fuvak lawa tu na ka da na khi ngaya kan son let lenga chi hero slide tu na chuan kan mang ta timer te pongai lawa ama hian bluetooth app anei ngala teng khat zok khan tilang vele lokila khi raminos te rainbow te goramis thawin chon email ki ti khian ma kan son ve zela kan dry kan flat ta tanga thlani na vel bor chuni tong CO2 indicator ta pokan ta kha sira khan bola khan betasen anda boka ki tia han thang vut vut chi khan ilem lawa aquatic plant hi nga ve nga ya liquid fertilizer tenen uluk taka enkol ve ngai ni tuna ron lang mek hi galaxy raspbora celestial pearl danios anti bok khania suana polle asen ho khi neon tetra ani moi khop mai neon tetra hi chu an tampo len moya anin zui dul dula suling fish kan tiang khan nia neon tetra nia focus fu hi horang nang khop mai khi celestial pearl danios galaxy raspbora ko khi nal khop maya panga velan oma then hi chun lo bi ru ni khi neon tetra te po han da belle nunga khi rotala high rate te po khi nal ang reng to khop maya lai carpet te ro hi chu hei la ko dewa ki shrimp te oma tun lai hi thread algae hair algae kan tiang chi kha kan ngang reng via va then fai ve je je ngai hei otasin class ani khi o kanawin pasala nei wangten aquarium kan maintain thavok man lawa in thla da hi pente aquarium hi jona hawang rang khop maya pat ek algae hi an ron pung hal hloi zel maya chuan planted aquarium ti tur hi chuan deimak ngai em khati chin jong khani phot se hei kan huang hian aquarium dang African cichlid ho da na tur te po setup kan la tuma khi lung keji som thum le soil keji som borewell hi kan stock to chung te po chu video en kan on la le zel do ni